Solok na inian ba malok sira iha na bena vedet. Amo tuk faleho hau, amo Venâncio da Costa Pereira, iha programa lian maksoin ho Jesuita sira. Iha tempo dane ita karak reflete hamutuk leitura sagrada sira na bemak na Santa Creda haraik meita formaita tu reflete. Iha domingo badala uranulu resinen, domingo 29 de setembro 2019. Hanu intolo importante na bem ita bela reflete hamutuk. Primeiro hanu idane kata ki hamoris buka atu taumatan ba emasal na bemak Yesus tarlaran. Buka atu hatene kata morisne label parado bet e morisne bema ho Indonesia ne lian yang berfoya buka solok ba ang nian det buka solok ba familia nian det o buka uluget ya itania tasu mabita mostenki iha kepedulian ida sensibilidade ida ho masar na bema precisa itania tolo. Segundo ponto beita bel hare na bema toca liu iha segunda leitura domingo da netnia e maroma convida ita katak iha moris o situação o invita hasoro desafios o invita hasoro toda o invita ita hasan ita ne kavas que ta halua rona na fatima ne maroma ne bolo ta hi ponto dane ita mas bel concentra itu an ba assunto de bolunara iha moris buka atu halo bebek no halo bana fatin discernimento espiritual. Terceiro ponto, ne maroma fo hanoi maita liusi diálogo, liusi hare buat na bem escatológica, buat tempo presente nian, ka ita tem consciente, no ita tem ia sensibilidade ida kata mundo ne kabuar, ita ne morisne gira, ita ne morisne bok an. O hin lor ita hak solok, ita mesti antisipa hele det kata buat ida solok ne maroma fo maita atu sente i atu haklak en solok ne ba emaselo i halo emaselo mo solok. Tamba bambairua ita ne la oxira ne maroma sei fo maita premio basira ne be mak halo buat dia ki amoris se hetan premio bala lehania. Tamba ne malok sira. Ita convida malo. Kata ita ne sociedade na bem na kono globalização, na kono ho situações na bem complicada, na kono ho desorientações oi, bukan na fatin hare ita ne moris atu ita ho toto hare kata ema barak iha mundo ne la contia on sentido de vida, la contina orientação da vida. Balo monu bakia, balo monu bateros. O insight tão matam pesirane. Buka atu hal identificação. Semak emakia emateros nai iha une família, iha une sociedade, iha une bairro. Barak tepteves. Os jovens serão bem desorientados, toca bem serão bem desorientados. Barak ita buka atu identifica. Segundo ponto, iha tenemores Seda de mita halo, posição seda de mita iha, toran seda de mita hasan. Bukan na fatin atrona na maromak ne polo. Atrona na maromak de polo ka tem setilon fuang nian. Atu halo bebek pati de bolna discernimento espiritual. Ponto tolo bicos liu, ita husu graça, atu ita gira ba mundo ne, ita gira tuir mundo ne, mundo la manan ita magmanan mundo. Tamba ita hakar lori ema ba maromak, lori maromak ba ema, lori malu ba maromak. Ita hen kata graça serne, ita bel implementa dune. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.